Predlagam, da začnemo. Dober dan, pozdravljeni. Pozdravljeni na okrogli mizi Kako zaščititi svobodo in integriteto nevladnih organizacij v Evropski uniji. Uvodoma bom povedala nekaj besed, zakaj organiziramo to okroglo mizo. Z namenom zaščite demokracije v Evropski uniji pred zlorabami in škodljivimi vplivi na politične procese in institucije je Evropska komisija pripravila 2 predpisa o političnem oglaševanju in o obrambi demokracije. Slednji je še v pripravi in javne konsultacije so zaključene aprila, gre pa pri tem slednjem za regulacijo financiranja interesnih zagovorniških dejavnosti iz virov zunaj Evropske unije. V evropskih združenjih nevladnih organizacij in univerz v predpisovanju napovedanih skupnih standardov preglednosti in odgovornosti za storitve zastopanja interesov, ki se usmerjajo ali plačujejo zunaj EU, to je citat tega predpisa, citat naslova tega predpisa, vidijo nevarnost za omejevanje svobodnega delovanja civilne družbe in univerz. Ker bodo pri tem slednjem predpisu v ospredju ukrepi obveznega prijavljanja tovrstnega financiranja in poročanja o njem, se ustvarja mehanizem, kakršnega imajo avtoritarne države, ker se organizacije, ki prejemajo sredstva iz tujine, obravnava kot tako imenovane tuje agente in se jih omejuje. Z druge strani predpis, ki bo reguliral politično oglaševanje, pa grozi, da bo zagovorniške aktivnosti nevladnih organizacij obravnaval kot politično dejavnost. Sporočila in kampanje nevladnih organizacij v zvezi z zagovorništvom demokratičnih vrednot pa kot politično oglaševanje. Sprašujemo se, zakaj nastajajo takšni predpisi v Evropski uniji in kdo jih zagovarja. Ali bodo na ravni Evropske unije v kratkem torej sprejeti predpisi, ki bodo omejevali svobodo delovanja nevladnih organizacij v državah Evropske unije? Kako se na te predpise odzivajo Evropska združenja nevladnih organizacij in univerz in kakšne bodo posledice, če bosta omenjena predpisa začela veljati? Po drugi strani in v drugem delu omizja se bomo ukvarjali še posebej z razmerami v Sloveniji in se bomo spraševali, ali v Sloveniji imamo problem nezadostne regulacije ali nezadostne transparentnosti financiranja nevladnih organizacij in njihovega delovanja v zagovorniških kampanjah v času volitev in referendumov. Kakšen izziv pa za našo regulacijo in distinkcijo do strokovnih in neodvisnih organizacij civilne družbe predstavlja trend ustanavljanja nevladnih organizacij in civilnih iniciativ, ki so po finančnih, logističnih, kadrovskih, programskih in drugih povezavah sateliti političnih strank. Torej o teh temah se bomo pogovarjali z Lindo Ravo, ki je vodja zagovorništva pri Evropski mreži nevladnih organizacij Civil Liberties Union for Europe. Linda je z nami na Zoomu prek interneta. Zatem je z nami še Gaja Brecelj, direktorica Slovenske fundacije za trajnostni razvoj Umanotera, ki je ena od pobudnic in dejavnih članic iniciative Glas ljudstva. Katarina Bervar Sternard je direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja, članica Pravne mreže za varstvo demokracije. Barbara Rajgelj je direktorica Zavoda za kulturo raznolikosti Open in tudi članica Pravne mreže za varstvo demokracije, poleg tega še univerzitetna profesorica in še marsikaj. Tina Divjak je pa vodja zagovorništva pri Centru za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij, torej naše krovne organizacije nevladnih organizacij v Sloveniji. Napovedali smo še Niko Kovač, direktorico Inštituta 8. marec, ki se je pa opravičila zaradi nujnih osebnih zadev in zadržanosti s tem v zvezi. Torej pogovor bo deloma v angleškem jeziku,
zaradi sodelovanja kolegice Linde Ravo, tukajšnje gostje pa se bomo pogovarjali v slovenskem jeziku. Na začetku bi pa prosila Lindo, da nam predstavi, kaj sta ta dva predpisa in zakaj vznemirjajo evropske mreže nevladnih organizacij. Prosim, Linda. Thanks a lot, Marketa, and very happy to be here with you, although I'm really sorry not to be there in person, but only online. It was not possible for me to travel today, but I would have very much liked. But I hope you can hear me well and see me well, thanks to Zoom technology. And let me know also if I speak too fast, perhaps for the purpose of interpretation, if there is any for you, but I think you all are very fluent in English, so I hope that's not a problem. No, we don't have translation at all. You can just talk to us. Yeah. Then just bear with my English. So no, thanks, Branka, for the introduction. I think you set the scene very well. In a way, to first sort of try and respond to your question of why this is being presented and in which context, maybe I'll start with that and then share a few comments and remarks on indeed the two regulations or in being regulations and why these are concerning. So first of all, we do see very clearly that there is a bit of dualism in the narratives at EU level and initiatives to what they call a package to defend democracy, using the words of the Commission President in her State of the Union speech of last year. On the one hand, we are very happy to hear from the Commission on and on that civil society organizations are a core component of the democratic backbone of our democratic institutions and processes. That's very much welcome, that there is a positive narrative from the EU around civil society organizations and their role in defending democracy and protecting values, including human rights and the rule of law, which is accompanied by initiatives of financial support to these organizations and initiatives to try and facilitate the environment in which they operate. So this is a very much a good sort of trend that we see and welcome, especially over the past years. But at the same time, we are also seeing civil society organizations and actors caught in plans to counter what is perceived as undue interference, including in particular foreign interference in democratic institutions and processes. And I mean, on the one hand, this seems the unfortunate results of what seem to be well-intended attempts to fight against this malign interference. I mean, this is a legitimate objective. We see this against the background of the crisis of trust in multilateral relations, let's say, with the influence that states like China and Russia are trying to exercise and disrupt democratic processes in Europe, but not only in Europe. So on the one hand, we see that these attempts are sort of well-intended, but are implemented in the wrong way. And at the same time, we though also see a narrative that is very concerning from certain conservative political forces, including at the EU level, but also in the member states as well, where politicians engage in the unjust discreditation, smear of civil society organizations, attempting to blame civil society, for example, in the context of the unfortunate Qatargate scandal, which I guess you're all familiar with. Politicians, as I said, trying to blame civil society for being sort of Trojan horses of corrupted politicians, instead of looking at corruption practices within institutions like the European Parliament, MEPs themselves. So instead of taking genuine action to counter this corruption, they sort of go the easy way and blame, scapegoat other actors, and civil society organizations are unfortunately those that are being hit the most hardly by these narratives.
But whatever the reason, in copying this narrative, EU initiatives risk indeed legitimizing these smear campaigns against civil society organizations that are spun by authoritarian politicians, by conservative forces, undermining the trust in such organizations and also threatening their survival and their work. And we can see briefly how, taking the example of these two regulations that Branka already mentioned. So two pieces of legislation we're talking about. The first one, as said, is a regulation on political advertising. This regulation is at an advanced stage of discussion. It is already being discussed by the member states, so our governments and the European Parliament, and it is actually in the final stages of negotiations. It will likely be adopted before the end of the year. Now, on this regulation, there are a few things I would like to say to sort of tease a bit the debate today. I'll start from saying that the initiative of harmonizing rules on political advertising is not itself a bad idea. Liberties worked on a report which it released in September last year, where it analyzed rules on political advertising in 5 member states of the EU, including Slovenia, by the way. And this report pointed to a number of problems of existing rules on political advertising that are there already at national level. And pointed to some benefits that harmonization at EU level would have. So 3 main issues were found when it comes to national rules on political advertising. First, that these are outdated. So they fail, for example, to adequately regulate political advertising online. Second, that there is weak oversight of how these rules are respected, especially in national contexts where media are under control, other institutions are under control, gongos exist, and parties use extensive political targeting based on sensitive data like race, ethnicity, etc. And then third problem, that advertising practices by organizations close to political parties like gongos, but not only, are very obscure and are not adequately regulated. So there could be some benefits in EU rules regulating political advertising, both offline and online, to strengthen this legal framework at national level. The problem is that the way this regulation is shaping now at EU level is problematic. It is problematic from various points of view, but let's focus here on the potentially negative impact on civil society organizations, as this is the main focus of our discussion today. And on this point, there are 2 main problems that we would like to point out. And by the way, these were also denounced by a very recent joint open letter that Liberties helped coordinate that was disclosed a couple of weeks ago. The first main problem is that the scope of this regulation could be extended to non-paid advertising. So there are some member states and some also political forces in the parliament that are trying to advocate for non-commercial political speech about elections, about political process, being defined as a form of advertising for the purpose of these rules. And this carry a high risk that independent NGOs engaging in legitimate campaigning will be caught in these provisions. And this links to the second main problem, which is the fact that if independent NGOs and their sort of legitimate campaigning around elections, around democracy, values, etc., is caught in these provisions, they would also be subject to a possible ban on targeted advertising. Now, Liberties has been strongly advocating for this ban on targeted advertising using sensitive data to be included in this regulation. But of course, this should be limited to real political advertising, paid and sponsored advertising. It is a problem if NGOs just engaging in campaigning on democracy values or to mobilize electorate
will be subject to this ban, because indeed many civil society organizations work on or with specific communities, and they actually need to be able to target these specific communities in their work. And if they are adopted in this form, these rules would risk indeed becoming a dangerous precedent for free expression, democratic participation, freedom of association that could be abused by badly intended governments. And they could also have a compounded effect with problematic rules that already exist at the national level. And this is the subject of the conversation we will probably have after this first part of our discussion. So the main asks that we have in respect of this regulation is that it must be properly scoped to cover only paid or sponsored advertising and political content, including by NGOs to target the issue of gongos, but not covering genuine campaigning of NGOs, which is naturally non-commercial, non-paid advertising. And subject to this, the use of targeting based on sensitive categories of personal data should be banned, provided that, as I said, this only covers paid advertising. The second piece of legislation, which Brankica already also anticipated, is a possible EU instrument to counter foreign covert interference. Now, this is something that could be adopted in the form of a directive that could be part of this defense of democracy package. What these rules would do is, as mentioned, is to establish a special registry for entities, including civil society organizations, but also media organizations, but also academic institutions. So any entity that receive a certain amount of foreign funding from foreign governments or their proxies. And attaching to this registry would also be transparency and disclosure obligations, from what we could see from the information shared by the European Commission on its proposal. Now, again, the objective of countering malign interference is legitimate, but the way the EU seems to plan doing this is problematic. Now, the draft has not been disclosed yet, this draft proposal. But from the information that we know about, the envisaged rules will, first of all, build on a very flawed assumption, because the scope of these rules would be very wide, targeting any entity. The threshold of receiving foreign funding would seemingly be rather low, plus not only foreign governments would be sort of targeted, but also proxies of foreign governments. So that also is problematic for example, certain foundations, which could be sort of linked to some foreign governments and so on. And also the wording seems very vague, because, for example, the concept of lobbying activities, so entities which engage in lobbying activities would be covered by these rules, but the concept of lobbying activities would be, seems to be defined in a very wide and vague and ambiguous way. So these rules could amount to a disproportionate restriction on the right to freedom of association and freedom of expression from a human rights point of view. But also from a reputational point of view, this is problematic. So even if safeguards are included in an instrument like this to make sure that, legally speaking, the interference is not unnecessary and disproportionate, it still will have a serious impact on civil society organizations, because it would legitimize smear campaigns and restrictive rules that certain badly intended governments would like to introduce. I mean, we saw, and I guess you all very much know the example of Hungary, but you also will know that similar rules were attempted to be included in Bulgaria, in Poland, so rules stigmatizing foreign-funded civil society organizations. And especially if this instrument is a directive, this will open the door to what is called gold plating, so member states really going beyond what is required by EU law and justifying very restrictive rules targeting civil society organizations. Second problem, it will have a chilling effect on donations, not only from foreign governments, but likely also from private donors, which would be
concerned about being caught in these smear campaigns and narratives, negative narratives, losing, for example, businesses, opportunities, or fearing retaliation from governments. And then third problem, it really undermines the credibility of the EU in going against stigmatizing laws, both in the EU, but also beyond the EU, so in other member states, also in the international scene. This would be a really bad move, because we do see these kind of laws proliferating in the neighborhood, so in candidate countries, but also third countries. And the EU is presenting itself as a sort of a promoter and protector of human rights, and how would it continue to do so if it adopted a regulation like this at the EU level? Now, there was a huge civil society mobilization against this particular instrument, and it achieved a delay in the presentation of this package, which was initially foreseen to be adopted at the end of May and then on 7th of June. Then the Commission announced that it wanted to refrain from adopting this proposal now, and it committed to do a proper impact assessment of the envisaged rules that will likely be done during the summer. But the risk remains, because the risk is that this impact assessment is just conducted to sort of clear the conscience, maybe behind closed doors during the summer, and a very similar proposal could still be presented after the summer, and in any case ahead of the end of the the current Commission's term. So voila, I hope this brief introduction is useful to set the scene and pave the way for an interesting discussion with the other speakers and participants. So thank you for your attention. Thank you, Linda. Hvala, Linda, za ta uvod. Rada bi zdaj z gostjami predebatirala v prvem krogu odziv na to nevarnost in vsebino teh obeh dokumentov. Morda najprej in predvsem Tina CNVO zanesljivo spremlja kot krovna organizacija te pobude in tudi pozna naše okolje, kako bi se utegnilo to vrstno reguliranje pri nas odraziti. Ja, lepo zdrav, hvala za vabilo. Bom najprej komentirala tako imenovani Democracy Package oziroma paket za obrambo demokracije, ali kako mu rečemo. Ker kar se je zgodilo, je v bistvu svojevrsten paradoks. Evropska komisija se je leta, ne bom rekla borila, ampak vsaj opozarjala na zakone Madžarska, Poljska, to, kar je Linda omenjala. To je bila ena izmed največjih točk spora z vsemi avtoritarnimi ali delno avtoritarnimi režimi, ker vedno, ko so želeli regulirati civilno družbo, nevladne organizacije, prvi korak je bil Foreign Agents. In Madžarska je celo sprejela zakon o nevladnih organizacijah, ki je uvedel ta register, in ta zakon je padel na Evropskem sodišču pravice, mislim, da se ECJ reče tako v slovenščini. Skratka, na eni strani Evropska komisija se načeloma tudi z poročilom o vladavini prava, z opozarjanjem bori za normalno delovanje civilne družbe. V Democracy Packageu še decembra smo pravzaprav imeli sestanek z Vero Jourovo, ki je v okviru Democracy Packagea obljubljala ukrepe, ki bodo civilni družbi na evropskem nivoju in v nacionalnih državah pomagali se boriti proti avtoritarnim težnjam. Potem se je pa zgodil Qatargate, Rusija, Ukrajina, in je Evropska komisija pravzaprav padla na izpitu pripravljanja dobre zakonodaje, ker so pravzaprav z macolo udarili, generalizirali pravzaprav vse, ker seveda najlažje je pravzaprav prepovedati. Da, zgodil se je Qatargate, da bile so vključene fundacije, se pravi civilna družba, nevladne organizacije, ampak odziv, ta macola reakcija je pa absolutno neupravičen in hkrati v bistvu jemlje veter iz jader vsega, kar je Evropska komisija za obrambo državljanskega prostora zdaj delala leta.
Hkrati bi pa še opozorila, da Svet Evrope je v okviru tako imenovanega Moneywalla, to je, gre v bistvu za priporočila, kako obravnavati organizacije civilne družbe za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. Sprejeli so pač celo serijo enih priporočil, kako zadeve spremljati, nadzorovati, ampak vsa priporočila grejo v smeri risk assessmenta, v smislu, države morajo narediti oceno tveganja, vzorčiti organizacije, da se preveri, kolikšna je dejanska možnost vpliva, ker niso vse države enake in tudi vse organizacije niso enake. In tukaj komisija, namesto da bi nekako vlekla paralelo z Moneywallom, ki je svoje delo že naredil, je pač se odločila uporabiti Mazzolo. Nas veseli, da tudi CNVOS je aktivno sodeloval pri tej borbi proti Democracy Packageu, da se je komisija odločila za celovito presojo učinkov predpisa. Jaz sem vseeno formalist in verjamem v sistem in zato upam, da bodo resnično naredili in da pač bodo ugotovili, da je treba zadeve konkretizirati, hkrati pa seveda v okviru Democracy Packagea sprejeti tudi druge ukrepe. Zdaj, kar se pa tiče tega spletnega oglaševanja in vsega, na kar je Linda opozorila, absolutno se strinjam, da je potrebno zadeve zamejiti, konkretizirati. Bi pa spet omenila en dober primer in sicer Veliko Britanijo oziroma Združeno kraljestvo. Tam so pred leti v okviru volilne kampanje zagovorništvo nevladnih organizacij gladko prepovedali. In potem so seveda ugotovili spet, da ta Mazzola sistem ni dober, da ko so bile civilno-družbene organizacije utišane, so izgubili zelo veliko opozoril in na pomembne teme. In kaj se je zdaj z leti zgodilo? Leta 2022 je Charity Commission, to je v bistvu komisija, ki podeljuje charity status, to je primerljivo z statusom delovanja v javnem interesu v Sloveniji, samo da pač v Veliki Britaniji je to veliko več vredno kot v Sloveniji. Skratka, gre za neke nadstandardne nevladne organizacije, ki imajo ta charity status in oni so definirali natančno, kaj pomeni campaigning oziroma zagovorništvo, kaj so politične aktivnosti in so zelo jasno povedali, da ja, nevladne organizacije se za dosego svojega cilja lahko in se morajo iti politične aktivnosti, vendar pa te politične aktivnosti morajo biti neposredno povezane z namenom organizacije, torej recimo, naprimer SOS telefon bo seveda zagovarjal čim strožjo zakonodajo in podobno, ne sme se pa, oziroma organizacija, ki pa je ustanovljena samo zato, da promovira določeno politično stranko ali je pa konkretno proti nekemu projektu, taka organizacija pa potem pač ne more dobiti charity statusa, naprimer. Skratka, zelo lepo so opredelili, kaj se sme in kaj ne, in hkrati jasno povedali, politična aktivnost organizacij je v bistvu nujno potrebna, moramo jo pa v bistvu zdravo razumsko definirati. Ja, imamo tudi dve pravnici med nami, Katarina, Barbara, kako bereta, razumeta ta dva napovedana predpisa in kakšne posledice bi utegnila imeti? Najprej ti, prosim, Katarina. Ja, lepo pozdravljeni, še enkrat hvala za vabilo. Mogoče bi se bolj osredotočila na ta drugi Democracy Defense Package oziroma omejitve, ki jih prinaša znotraj tega. Tako kot je bilo že omenjeno, gre precej za shizofreno situacijo, ko po eni strani v letošnjih poročilih o stanju vladavine prava beremo o tem, kako se omejuje prostor za delovanje civilne družbe, in po drugi strani se je treba boriti proti poskusom omejevanja te civilne družbe prav z strani Evropske komisije. Jaz moram reči, da pač seveda gre za na nek način legitimne skrbi, ki jih ima Evropska komisija, ampak seveda za popolnoma neprimerne rešitve oziroma način, kako naj bi se to reševalo. Mi smo videli, kako te poskusi
populistov, omejevanja našega delovanja v lanskem letu, a ne, ker smo imeli res super volilno leto, že tečejo in to je seveda nekaj, kar bi si v prihodnje želeli rešiti. Ampak ne na ta način. Ne na način, da smo omejeni v tem, kaj lahko v času volitev delamo in seveda, kar je praviloma v jedru našega poslanstva, torej naprimer v primeru PIC-a, seveda to področje človekovih pravic in zaščita okolja. Tako da jaz moram reči, da jaz imam že tako načeloma težavo z samim sistemom lobiranja, a ne, torej pač naše delo imenujem zagovorništvo, medtem ko na drugi strani se seveda soočamo z lobisti in jaz mislim, da je to registriranimi sicer, ampak to moram reči, da meni kaj bistveno ne pomeni. Gre namreč po moji oceni za eno velik motilec tega, kako v demokraciji uveljavljati in zasledovati javni interes. In že tako imamo težavo, torej naše zagovorniške aktivnosti plasirati na način, da so slišane, da so videne, nasproti seveda vsem tem lobističnim aktivnostim in interesom, ki so podprte z veliko več sredstvi. Torej bi neka takšna omejitev, kot je predvidena s tem paketom, seveda še dodatno poskušala nas omejiti in zaenkrat vidim predvsem v tem problem. Ja, Barbara, ti si tudi zapisovala. Jaz bi samo morda navrgla, da se veliko uporablja pri obeh regulacijah beseda transparentnost, ne, in tega tujega financiranja kot namen, ne, in pri oglaševanju, ne. Ali je to ta dva predpisa in opisana vsebina korak v to smer, ali imamo s to transparentnostjo ali čem takim problem, da bi lahko upravičili to vrstne posege v delovanje civilne družbe? Ja, jaz mislim, da se transparentnost tudi nahaja v nekem času in prostoru. Če bi bil ta čas in prostor na nek način civilni družbi in razvoju civilne družbe naklonjen, potem bi rekla, da je transparentnost neka absolutna vrednota, ki jo je treba zagovarjati ali pa zastopati. Tako pa vidimo, da v bistvu okolje civilno družbo stiska, zlasti to politično strankarsko okolje, v neko, se mi zdi, iz vseh strani. Po eni strani vidimo, da je največji problem te države to, če dobijo nevladne organizacije nekaj sredstev na nacionalnem razpisu, ker potem je to velik problem, ker država financira parazite. Na drugi strani, če želijo nevladne organizacije biti financirane iz tujine, pa v bistvu se jih očitno bo stiskalo na ta način, da se jih bo, se pravi, bi potem pričakovala, če je to ideja, da potem Evropska unija res je edino zatočišče pravzaprav nevladnih organizacij in da se zelo okrepi financiranje strani Evropske unije, da ona pravzaprav nekako naredi sistem, vzdržen, trajen sistem financiranja, ki ne bi bil odvisen ne od nacionalnega, ne od tretjih držav, da tako rečemo. Tako da to je ta specifika, se mi zdi, ki se nam pojavlja in ne moramo tudi mimo tega, da na nek način je civilna družba postala pomemben akter, ki v nekaterih državah, tudi v Sloveniji, odigrava v bistvu vlogo tako rekoč edine opozicije. Pod prejšnjo oblastjo smo videli, da je bila civilna družba edina resna opozicija, da tako rečem, in tudi pod to oblastjo zdaj, zato ker imamo v bistvu politične stranke igrajo igro, ki ni vsebinska in civilna družba je v bistvu zelo pomemben nadzornik tukaj, zlasti teh nekih mehanizmov in mrež, ki so lastni in prepleteni iz leve na desno, liberalno, socialno, demokratsko, levo, ne vem, kje je vse. Skratka, to so vse neke mreže, ki se mi zdi, da jim je samo civilna družba nek velik nadzornik. In zdaj, če mogoče samo dam svoj pogled, mislim, da je to spet neka regulacija, ki v bistvu je na nek način tehnična oziroma poskuša biti zelo jasna, zakaj pa želi tako zelo stroge
stroge meje postaviti, ki so v bistvu do določene mere nevarne, zato ker nadzorniki zelo slabo uporabljajo pravo v vsebinskem smislu. Mi v preteklosti smo imeli že tudi pred Računskim sodiščem recimo vprašanja, ki so specifična za Slovenijo. Mi imamo, ne vem, če je še kje v Evropi, to bo kolegica mogoče lahko povedala, mi imamo medije, ki so ustanovljeni strani političnih strank. Te mediji niso na noben način označeni in delujejo navidezno kot običajni mediji. In preko teh medijev se je v preteklih zlasti volilnih kampanjah, v bistvu so se te mediji financirali iz tujine, pa ne iz tretjih držav, ampak iz Madžarske in v bistvu so na nek način, program je bil zelo vsebinsko identičen z programi političnih strank, ki so ustanoviteljice teh medijev in mi smo naredili eno prijavo na Računsko sodišče in odgovor je bil izjemno tehnokratski. Eno je medij, eno je politična stranka. Mi smo pa želeli, da se pogledajo recimo vsebine, da se pogledajo sporočila, ne vem, pasice na spletnih straneh, ki so bile popolnoma identične. Gesla, ki jih sporoča medij in gesla, ki jih sporoča politična stranka, so bile dobesedno, slike so bile dobesedno identične, ampak v to vsebinsko presojo Računsko sodišče takrat ni želelo. In tukaj se mi zdi, zato ker ne znamo ali pa ne upajo institucije vsebinsko se lotevati stvari, mislijo, da se da narediti na način, da se preseka z neko regulacijo, ki bo vse na nek način enotno. Pa tudi pri tej regulaciji zagotovo bo treba nekako vsebinske standarde tudi postaviti. Drugo vprašanje, ki bi tukaj mogoče že upozorila, strah me je, da Ministrstvo za kulturo v Sloveniji zdaj čaka to neko regulacijo in ne deluje nič v smeri reševanja naših specifičnih nacionalnih problemov. Mi imamo torej strankarsko televizijo in moje vprašanje bi bilo, kdaj bomo na nacionalni ravni dobili v bistvu neko oznako političnega oglaševanja in naslednje vprašanje bi bilo, ali bo ta regulacija evropska zahtevala recimo, da je strankarska televizija od jutra do večera, torej 24 ur, označena kot politična propaganda. Ali smo v tem, mi moramo tukaj biti zelo aktivni, da naše specifike v bistvu predstavimo Evropi, ker domnevam, da nekih specifik pač niti Evropa ne pozna, ker smo mi tako zelo zabredli z vprašanjem civilne družbe in mešanjem civilne družbe. Nam učitajo, da zlorabljamo civilno družbo, oni jo pa v bistvu samo, da se to ne imenuje ustanova, društvo ali zavod, ampak delniška družba, ampak to je popolnoma identična vsebina. Ne? Hvala. Hvala, Barbara. Še preden dam Gaji besedo, je hotela repliko na hitro Tina na to. Ne, želela sem v bistvu pravzaprav samo pojasniti, kaj ta registracija financiranja za Slovenijo pomeni. Danes verjetno ne veliko, ampak če bi se ponovila prejšnja vlada, podobno kot na Madžarskem, vse nevladne organizacije na Madžarskem, ki se ukvarjajo s človekovimi pravicami, migranti in podobno, se financirajo s tujim denarjem. Zakaj? Ker domačega ni. Ker Orbanova vlada financira samo ali svoje ali pa všečne, kot je kultura, šport in podobno. Zato in v bistvu te organizacije, ki jih zdaj financirajo, USAID, se pravi Američani in različne druge agencije in privatne fundacije, so pravzaprav zadnji branik demokracije, ki ga na Madžarskem imajo. In če bi ta direktiva bila sprejeta, to pomeni, da bi pravzaprav vsi morali registrirati svoje financerje, in to bi pravzaprav pomenilo dve stvari. Zelo verjetno bi se veliko financerjev umaknilo, ker ne bi želeli biti v registru, sploh ko gre za privatne fundacije, ker gre za fundacije, ki so povezane z družinami, z podjetji in jim je pač ta sloves, ki ga imajo, oziroma pogled javnosti zelo pomemben, še posebej, če gre za kakšne manjše fundacije, ali bi se pa organizacije samo cenzurirale, ker ne bi želele biti v tem registru. In pač vsi vemo, da z temi aktivnostmi se ti prostovoljsko na etični pogon 20 let pač ne moreš ukvarjati in to je pravzaprav največja skrb, ki jo zbuja ta
potencialna direktiva je, da bi vse te zagovorniško človekove pravice organizacije na dolgi rok pravzaprav izumrle. Gaja, še okoljske organizacije ni Tina omenila, imate veliko zagovorniških aktivnosti in tudi za Humanitero vem, velikokrat poudariš, kako prijavljate vse stike in kako vidiš te napovedi, te regulacije, zlasti v luči teh političnega oglaševanja, pa tudi registriranja financiranja iz tretjih držav. Ali vidiš to kot problem in grožnjo tudi iz zornega kota okoljskih organizacij, pa tudi naše skupne iniciative Glas ljudstva? Je to kakšna grožnja? Tudi jaz se zahvaljujem za vabilo najprej in pozdravljam. V bistvu se mi je poleg, bom odgovorila na tvoje vprašanje, še tudi en kup drugih vprašanj, spotoma porodili, ko poslušam razpravo. Bom pa jasno postavila v kontekst okoljskih organizacij, kolikor pač lahko, ampak okolje je tudi eno to področje oziroma pač podnebje, okolje, narava, cel ta kupček, ki že zdaj in v prihodnosti je vedno bolj pod udarom, zato ker v resnici premika status quo oziroma pač res tiste pozicije moči, ki so v družbi močno zakoličene, kar pomeni, da dreza točno tja, kamor ne bi smel in jasno potem se zgodijo zgodbe, kot so bile na primer Magna pred leti, ki so pač plastično pokazale, kako orkestrirano se spravi na civilno družbo, lahko pač ustroj od oblasti pa še vse ostalo, kar zraven spada. Ne bom šla v to podrobnost, ampak kar bi pa mogoče omenila v tem kontekstu je pa to. Tina, si na koncu rekla, da register je lahko enkrat problematičen, če bo pač druga oblast. Jaz bi pa mogoče tukaj vseeno razširila in bi rekla, da register tudi pod vsakokratno oblastjo je lahko nekaj problematičnega, ravno mogoče ne zaradi direktnega financiranja, ampak tudi zaradi percepcije, ki jo ustvarja v javnosti pač nek register. Čim ti nekaj daš ven kot register, je že neka pozornost na to in ljudje niso toliko jasno, nimajo časa ali zanimanja ali karkoli, da bi šli v podrobnosti gledati, kaj v resnici to pomeni. Tako da tukaj ves čas se mi pojavlja en kup teh, bom rekla kar jezikovno-semantičnih vprašanj, spotoma, se pravi, transparentnost ja, register seveda ne. Ampak gremo naprej. Politično delovanje versus strankarsko. Mi smo imeli veliko razprav tudi v iniciativi Glas ljudstva, kaj je marsikdo rekel, pa sej mene politika ne zanima ali pa mi ne delujemo politično, razumem, politično je vse, kar se tiče pač, ne vem, kako bomo imeli zdravstvo organizirano, šolstvo, odziv na podnebno krizo, skratka, to je politično vprašanje, konec koncev. In če grem še naprej, oglaševanje versus ozaveščanje. Spet oglaševanje, jaz bolj razumem v nekem interesu nekoga, nekega naročnika, medtem ko nevladne oziroma organizacije civilne družbe govorimo o zaveščanju, ki ima spet svoje specifike. In mogoče tudi to, kar je bilo pa že omenjeno, jasno, lobiranje in zagovorništvo. In ko si omenila Brankica, pač prijavljanje stikov, lobističnih stikov, nevladne organizacije moramo zdaj dobre 2 leti prijavljati tudi vsak lobistični stik. Imamo razprave med organizacijami o tem, je to še nekaj, kar nas omejuje, zakaj moramo to početi, ali je to smiselno, se oni pa tega ne počnejo, skratka en kup teh dilemje. Jaz pač, mi smo to vzeli kot nalogo, ki jo moramo opraviti, ampak smo si rekli še več. V resnici s tem tudi vzgajamo pač tiste, ki bi mogli biti bolj transparentni, skratka delujemo na način, kot tudi od oblasti pričakujemo, da deluje. In ko gremo pač na sestank, rečemo in mi bomo to prijavili kot lobistični stik. In potem druga stran seveda reče, tudi mi bomo. In se mi zdi to pomembno, skratka, da smo tudi v tem smislu zgled civilno-družbene organizacije. Je pa vprašanje, jaz mislim, da imajo vse strani, desne, leve in vmesne, zelo velike aspiracije po nadzoru in kontroli. In da če tudi bolj avtoritarni režimi nekaj ustvarjajo, pa potem pride bolj leva opcija, veliko teh stvari sploh ne odstranijo, ker jim v resnici ugaja to, da imajo lahko kontrolo, ugaja jim to, da civilna družba ni preglasna in da ne opravlja svoje naloge watchdoga.
redko kater politični oblastnik ima toliko modrosti, da razume, da je močna civilna družba, ki nastavlja ogledalo oblasti, dobra in da je to v bistvu del normalne zdrave demokracije. Tako da tukaj ne bi bila nič bolj prizanesljiva komorkoli in mislim, da je pač to ena izmed tistih stvari, ki jih bomo mogli vedno braniti. Nikoli ne bo prišlo do trenutka, ko bomo rekli, ne, our job is done. In mislim, da še to zaključim, da to misel je pa tudi to eden izmed načinov, ki direktno vpliva na zmanjšanje participacije, politične participacije posameznikov. Zato, ker to demonizacija, registri, te siva polja, kamor nas želijo speljati, ne, čeprav so stvari lahko relativno jasne, ljudi odvrnejo, da je smiselno se udejstvovati in potem v bistvu še bolj, a ne pridemo v polje, da se to dogaja onkraj in izven nas. Ja, ravno ta dvom in zaupanje, da je možno o politiki razpravljati in delovati v najširšem smislu za dobrobit vseh, kot civilna družba to hoče izpostaviti oziroma sporočati. In se mi zdi, da ravno zato se toliko in zato smo tudi to organizirali, da bi sporočili, da so ta trend strani Evropske unije popolnoma nespremljiv, ker vodi v to. Katarina se je želela odzvati na Gajo. Kar sem hotela dodati, ne, da ne bo pomote, mi absolutno podpiramo transparentno delovanje in tudi ne glede na to, da mi nimamo zakonske obveznosti objavljati svojih poročil, to počnemo in to spodbuja tudi CNVOS, torej nevladne organizacije objavljamo svoja letna poročila in vsebinska in pač v primeru PIC-a tudi finančna za nekaj let nazaj. A ne, naše delovanje je mogoče spremljati. A ne. Problem tudi tega trenutka je, da ko smo si že obetali, da bo strani Evropske komisije prišel v bistvu paket, ki bo civilno družbo pripoznal kot partnerja v teh prizadevanjih, da informacije in zagovorniško delo, ki ga izvajamo, pripomore k prepoznavanju pomembnosti evropskih vrednot, povezovanju, bolj informirani družbi, odprti in seveda aktivni, a ne. Se pravi, ko smo si obetali strategijo na področju tudi seveda podpore v smislu možnosti delovanja nevladnih organizacij znotraj EU, je prišel ta šok, ki nam hkrati očita po eni strani netransparentno delovanje in drugo neko hojo po robu v smislu teh političnih kampanj. In to je v bistvu ta dodatno razočaranje, ki si ga pač ob teh vseh novih mehanizmih, tudi v stanju poročila o stanju vladavine prava, pač nismo obetali in ne želeli seveda. Ja, pomembno je to izpostaviti, kar si Katarina povedala. Na začetku nisem za kamero povedala, da smo organizator tega pogovora na Mirovnem inštitutu, ki smo tudi ena izpostavljena nevladna organizacija in ravno tako objavljamo vsak naš projekt in kdo ga financira in podrobna poročila. Ne samo to, recimo za samo Evropsko unijo, da bi sploh dobili šifro, možnost, da se prijavljamo na razpise, moramo na spletno stran Evropske komisije dati na razpolago vse naše bilance, letna poročila. Brez tega sploh ne moreš, pa tudi pri zasebnih donatorjih je v veliki meri, torej vsak, ki želi, lahko vidi, iz česa se mi financiramo. Zdaj, da bi se oblikovali še posebni registri, kjer bi nas se tako označevalo, se nam podeljevalo statusa organizacije, ki se financira iz tretjih držav, je zanesljivo nekaj, kar je ogrožujoče. Pri Gajini razpravi, o tem smo že razpravljali, Gaja, na enem drugem forumu, se mi zdi zanimiva ta zadeva s prijavljanjem lobističnih stikov, torej stikov nevladnih organizacij s predstavniki oblasti. Zanesljivo je to zelo koristno in nujno prijavljati in prepotrebno. Kar je moteče, se mi zdi, da se to poimenuje lobiranje. Enako naš stik, ki zagovarja ali pa vaš neko zadevo v zvezi z naravo, se šteje enako kot nekdo, ki je plačan in registriran lobist in prijavlja stik, se enako registrira. Se mi zdi, da bi transparentnost za zagovorniške aktivnosti morali ločiti
in ravno tako zapovedati, s tem nimamo težav, ampak da se to vse poimenuje lobiranje, je zanesljivo nekaj, kar je moteče ne samo v tem tehničnem smislu, Barbara, ne, ampak zlasti, ker se ta narativ, kot pravi Linda, širi in med občani, zlasti z populističnimi narativi, izenačuje z nečem, kar je kakor parazitsko ali pripisuje se pripadnost politični stranki. Jaz bi zdaj prešla še na en krog debate in to je naša slovenska izkušnja z lanskoletnimi volitvami in z izjemno angažiranostjo civilne družbe po eni strani in po drugi strani s tem, kar je Barbara izpostavila, strankarski mediji in ogromne vsote politične propagande in denarja zapravljene za te namene. Pregledala sem tudi za namen tega omizja to poročilo, ker Računsko sodišče se opravičilo, danes niso mogli biti z nami zaradi drugih obveznosti, so napotili na to kratko poročilo o njihovih revizijah in koliko denarja se je na lanskoletnih volitvah več porabilo kot 4 leta prej. Recimo 2 milijona pa nekaj, pa zdaj 3 milijona pa nekaj. Se veliko več tudi registriranih stroškov kampanje, da ne omenjamo teh prikritih v obliki strankarskih medijev. Zdaj, vprašanje, ki se je pojavilo, je med samo kampanjo prijava stranke SDS, da bi se morale nevladne organizacije registrirati v volilni kampanji, čeprav so izvajale kampanjo za ozaveščanje državljank in državljanov, da se udeležijo volitev. In odgovor Ministrstva za javno upravo, da dejansko to sploh ni, za to ni potrebe in da je to legitimna dejavnost in potrebna dejavnost civilne družbe. Kar sem pa opazila je poročilo OVSE misije, se pravi Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi, ki je najbolj uveljavljena organizacija za spremljanje poštenosti volitev v Evropi. In je v kontekstu teh naših kampanj za ozaveščanje, za udeležbo na volitev omenila v naslednjem ali prejšnjem odstavku še delovanje Nove 24 in to obsežno oglaševanje, ki sovpada s kampanjo stranke SDS. In sklenila, da predlaga Sloveniji, da bolje regulira udeležbo tretjih oseb v volilnih kampanjah. Zdaj, mene zanima, tako Linda, zate vprašanje, pa Tino in vse nas, je, kako je regulirana dejavnost in ali obstajajo kakšne omejitve za dejavnost nevladnih organizacij v času volitev. Pri nas imamo še to specifiko, da v referendumih se lahko prijavimo in sodelujemo in takrat nas seveda v celoti zavezuje enake omejitve in zahteve kot vsakega drugega organizatorja kampanje. Pri volilnih kampanjah pa nismo zajeti s tem, ker sploh ne tekmujemo za sedeže in ne nagovarjamo volivce, da izvolijo nas ali kogarkoli. Kakšna so pravila v zvezi s tem, Linda? Ali poznamo sorodne težave še v kakih drugih državah, ali ste v Liberty raziskovali te razmere? Thanks a lot, Brankica. Yeah, I mean, it's an interesting discussion, I must say. So Liberty is a network of human rights NGOs from across 18 member states, so we might not have a complete overview of all the regulations existing at the EU level. But indeed, I mean, we did conduct some research and also looking at reports by regional and international human rights bodies. It is clear that these rules are very uneven in EU member states, and in some cases they are not problematic on paper, but are in practice. So I'll try maybe to give a brief overview of the main issues that we found in some of the member states. But first of all,
I mean, I would just like to start from reminding that it is clear. So these regulations must be, and when adopting regulations like this, states are bound by their international and regional human rights obligations, right? And both in international and regional instrument, it is clear that even if NGOs' objectives might be seen as into brackets political, this does not mean that for the pursuing of these activities, NGOs would necessitate to seek the status of or be subject to the same rules as political parties. Because freedom of association, freedom of expression, I mean, these freedoms enshrine the freedom of NGOs to pursue any objectives, including political activities, and public policy activities. And this indeed includes NGO support to political parties or their agenda, because this support can be an important means of realizing their public policy objectives, because the outcome of an election or referendum may lead to a change in law or policy that is in line with the NGOs advocating objectives when it comes to social justice, human rights, democracy, environmental justice, and so on and so forth. So NGOs should be free to provide such support. And this includes NGOs' right to publish and distribute propaganda materials, campaign materials, advocate, of course, with authorities, involve volunteers in their activities, and so on. Now, of course, conditions can be posed to these activities, in particular, transparency sort of requirements, for example, that NGOs should be open in declaring their motivations, to assure also that their members, if they are membership based, or their funders are aware of that support being provided. And if it's about financial support, that the law on the funding of elections and political parties be observed. So this is just, to put this discussion in context and in a broader human rights framework, because of course, I mean, the European Union is very much ambitious and autonomous when it comes to try to come forward with pioneering harmonization or regulations on issues like this. But at the same time, this must be sort of coherent with the international and regional human rights framework in which the EU itself and its member states operates. Now, what's happening at national level across the EU? Now, there are a number of member states which we see where rules are rather relaxed in terms of allowing or not preventing, not imposing particular restrictions on NGOs engaging in political activities. This is, for example, when it comes to our Liberties membership, the case in the Czech Republic and in other countries, including Romania and Slovakia. In some of these countries, limitations do exist, but are based on the legal status of the organization. So, for example, association can engage rather freely in political activities, but foundations may not. So there are some also differences in the legal framework in these countries as well. Otherwise, in other countries, we do see restrictive rules being imposed. I think this can be probably, I mean, the main trends are, I would say, two. One is, of course, rules that restrict non-profits to donate money to political parties or otherwise support them financially. And this is rather widespread across the EU. In Liberties membership, for example, this includes states like Bulgaria, Estonia, France, Hungary, Ireland, Latvia, Slovakia, and surely others. At least these are the ones we looked at. Now the problem is that while the objectives of this law could be in abstract legitimate, in practice, these can be problematic. So an emblematic case is Ireland, where fortunately now the legislation is being revised, but there was and there has been a law
that was originally intended to prohibit large anonymous donation to political parties, that has been applied to the campaigning work of civil society organizations for quite a while, causing lots of problems to civil society organizations because restrictions to donations there applies to donation not just to political parties and candidates, but to anyone deemed to be involved in so-called political activities. And the concept of political activities has been in this law defined very, very widely as to encompass also human rights and social justice work. So this is, for example, a legislation that our member in Ireland deemed as very problematic, and it engaged in a very intense advocacy and campaigning work to achieve a change of this electoral law, which is fortunately now undergoing. And the other sort of category of laws that we see as very widespread are limitations to political activities that are applied to non-profits that have a public benefit or charity status, or benefit from other kind of benefits, either state funds or tax benefits. And here I think it is interesting to look at the case of Germany because it has proved as very problematic, since organizations pursuing tax privilege purposes there are at high risk of being regarded as engaging in undue campaigning. And so this restricts very much, of course, their ability to conduct advocacy and campaigning work. And of course, I mean, a third, I spoke about two main trends, but I mean, a third trend, but we mentioned it already, is the so-called foreign agents law that are being adopted or attempted to be adopted in various forms. I mean, we talked about the case of Hungary, and so the 2017 anti-NGO so-called law that was struck down by the Court of Justice, by the way, following an infringement proceedings brought by the same European Commission that is now proposing a foreign interference directive. But attempts, we saw attempts like this also in other countries, in Bulgaria and Romania, in Poland, and now, of course, in Poland, we see this new attempts to introduce a legislation establishing a special committee to inquire on Russian interference that is clearly in the context of the Polish sort of very unfortunate human rights and rule of law situation. It is clearly, or would be clearly be used to simply obstruct opposition candidates, but also civil society organizations speaking up in their support. So yeah, this is a bit of a brief overview of the main trends that we see that are problematic, that perhaps can inform the discussions you will be having on the Slovenian situation. Very happy to come in that discussion as well later on, if you wish. Thank you, Linda. Tina, ti si omenila Veliko Britanijo. Imaš še kakšen primer, ki bi ga izpostavila, da je koristen za to našo debato? Bom začela v bistvu v Sloveniji, ker pač pri nas zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon o volilni kampanji je v bistvu kar jasen. Ok, pri zakonu o volilni kampanji seveda manjka ta online del, ki je starejši, ampak pri zakonu o referendumu je jasno, da vsak tisti, ki ne govori pojdite na referendum, ampak govori pojdite na referendum in okrožite za ali proti, pač odvisno, se mora registrirati, kar je transparentno, normalno. Pri zakonu o volilnih kampanjah seveda govori samo o političnih strankah kandidatih, skratka tistih, ki se dajo na plakat, kar je seveda tudi prav. Zato, ker vsa, bom rekla, politična aktivnost civilne družbe je normalna, integralni del delovanja civilne družbe, odkar civilna družba obstaja. Ampak glede na to, da se pa vedno bolj in bolj izkorišča vso zagovorništvo, ki ga civilna družba dela, kot
se izkorišča proti civilni družbi za vse mogoče kampanje blatenja in diskreditacije in podobno, pa vendarle mogoče ideja o regulaciji ni slaba, pri čemer pa moramo opozoriti, da seveda sama regulacija še ne pomeni omejitve, pomeni samo definiranje. Tako kot sem prej omenila primer te Charity Commission, ki v bistvu regulira oziroma je sprejela smernice, ker pač jasno pove, da ja, kampanja gremo voliti je okej, ni pa okej, se ne sme reči, gremo voliti in voliti gremo za to politično stranko ali pač za to neko osebo. In tukaj, in če regulacija pomeni to, da neke stvari, ki so normalne, jasno, uradno, formalno, normativno, povemo, da so normalne in celo zaželjene, potem je to okej. To bi se pravzaprav pomeni, da bi zakon o volilni kampanji pravzaprav sledil zakonu o referendumu in ljudski iniciativi, ki bi pač rekel, ja, če neka civilno družbena organizacija se ne gre v resnici politične aktivnosti, ampak politično propagando, potem bi se morala registrirati za volilno kampanjo. Tako da to je mogoče nekaj, kar je za premisliti. Ali ti nas zdaj govoriš o tem, kar OVSE omenja, to third party campaigning, kampanje tretjih oseb, ali to regulacijo omenjaš? Ampak še enkrat, ko govorimo o regulaciji, ne govorimo o omejitvah, ampak o jasnem definiranju. In ja, saj third party campaigning v resnici pomeni to. Ja. Barbara, nekje sem zasledila tvojo dilemo tudi o tem, ali imamo zadostno regulacijo, ali potrebujemo dodatno, ali samo imamo problem z interpretacijo sedanje regulacije in o volitvah in referendumih. Dodala bi ti še vprašanje o tem, kar smo naslovili tudi v vabilu, o tem, kakšen izziv za to, o čem govorimo, svoboda, integriteta nevladnih organizacij, je zdaj naraščajoče tudi v Sloveniji ustanavljanje satelitov strank kot nevladnih organizacij, inštitutov in tako naprej. Ali je tudi to potrebno regulirati in kako bi bilo možno to povezavo med določeno neprofitno entiteto, stranko, kako prepoznati in v zakonu zabeležiti. Referirala si na sorodno regulacijo v gospodarskih družb in njihove povezanosti, da je to možno tudi regulirati. Ja, najbrž je temeljni izziv to, kako ugotoviš, kateri subjekti so medsebojno povezani, torej katera društva, zavodi, v bistvu lahko rečemo, da koncertirajo skupaj z svojo politično stranko. Ne? In tega ni možno po moje reči tu naprej zelo jasno, lahko imamo pa kriterije, tako kot ste zdaj že govorili o njih, neke indice, po katerih se presoja, ali nek subjekt v bistvu na nek način podpira v vseh slabih in dobrih časih svojo politično stranko. Torej ne gre samo za vprašanje kaj in koga podpira, ampak tudi seveda, česa in komu nasprotuje, da tako rečem, ne? Predvsem, ali v bistvu konsistentno zastopa svoje stališča, ne glede na to, ali je na oblasti njegova stranka, ni njegova stranka. Tako da vnaprej, recimo, jaz sem razmišljala, ali je to, da je bivši poslanec ene od strank, torej SDS, gospod Rupar, naredil svoje društvo ali zavod 1. november, ali to avtomatsko pomeni, da je ta zavod že v bistvu derivat, satelit politične stranke. Ni nujno, treba ga je gledati v neki časovni dimenziji, bi rekla, presojati njegovo delovanje, njegovo odzivanje. Jaz lahko za Novo 24 na nek način rečem, da ne prepoznam, da bi kadarkoli bila v opoziciji svojo ustanoviteljsko stranko. Medtem ko lahko si pa zamislim, da ta zavod 1. november, ki podpira pravice
upokojencev, bo kljub temu, da je to bivši poslanec ene od strank, se zauzemal z enakim angažmajem za pač više pokojnine tudi pod mogoče stranko, ki jo bo vodila njegova bivša stranka ali pa njegova sedanja stranka. Skratka, ampak je pa zagotovo to, da je on morda član te stranke, eden od možnih indicev, ampak to je ta vsebinska presoja, o kateri govorim in se ji po moje pod nobeno regulacijo ni možno izogniti, ker vsaka definicija je definicija, ki zahteva potem neko interpretacijo in vsebinsko napolnitev, bi rekla. No. Lahko rečem, da zdaj do določene mere se mi zdi, da tako kot je rekla kolegica, da je regulacija solidna. Mi smo imeli en primer, ki smo ga na pravni mreži delali za Inštitut 8. marec, smo jim pomagali, zato ker jih je mladi socialdemokrati, so jih prijavili na inšpekcijo, češ da so bili financirani v času referendumske kampanje za vodo iz tujine, iz fundacije Gverila v Nemčiji. Inštitut 8. marec je v tistem letu res dobil neko donacijo iz tujine in referendumsko kampanjo se ne sme s tujim denarjem financirati, ampak ta denar, ki je bil doniran, ni niti slučajno bil povezan z referendumsko kampanjo. In tukaj se je postopek začel, inšpekcija je upravila svoje in zelo korektno je potem odgovorila po nekih dokumentih, da v bistvu to ni bilo povezave take, da bi rekla, to je neka smear campaign strani druge strani, ampak na nek način je pa to legitimno preizprašati in pač dobiti odgovore v tem smislu. To se mi ne zdi nič narobe. Ne? Tako da vedno je pa neka interpretacija potrebna. Ne? Tako da upam, da sem odgovorila. To, kar je pa zdajle v zraku, da ne bi urejali politične fundacije, me pa skrbi, da je to ena še od idej, kako bi politične stranke še prišle do več javnega denarja, pri čemer ga imajo. Tukaj imamo velike probleme. Recimo jaz kot enega velikih problemov za financiranje vidim javna podjetja. To so v bistvu podjetja, iz katerih izteka in nimamo nadzora. Vidim tudi tukaj to dvoličnost. Mogoče, če smem anekdoto povedati, do mene je prišla ukrajinska umetnica, ki je želela ustanoviti neprofitni zavod za pomoč ukrajinskim umetnikom in je nobena slovenska banka ne želi TRR-ja odpreti na zavodu. Nobene težave pa nimamo, da ima Krka 1/4 letošnjega lanskega dobička narejenega v Rusiji. Tako da tukaj moramo na nek način zgrabiti tudi ta vidik gospodarstva in njegove odgovornosti. Vidimo pa, da lahko vse vemo, transparentnost ni zagotovilo za etično obnašanje. Zato, ker gospodarstvo si lahko kupi PR agencije, ki bodo to z velikim veseljem in denarjem v bistvu utemeljile, zakaj je to etično, da pač je to ruski dobiček, medtem ko bodo te iste PR agencije v bistvu naredile smear kampanje proti NVO-jem, če bo to potrebno, zlasti na okoljskem področju. Rada bi še izpostavila to, ko sem te vprašala iz tega enega dokumenta, ki si ga spisala, je, kako se referiraš, da je možno povezavo med temi takimi organizacijami, ki so sateliti političnih strank, definirati morda tudi v zakonu, saj ta temeljni kriterij pa potem, kot si rekla, skozi prakso se to še dodela in izpopolnjuje. Si se sklicevala na prevzemno zakonodajo in zakonodajo z področja gospodarskih družb, kjer že imajo termine, kot je usklajeno delovanje podjetij ali povezave na način, da se prepoznajo druge okoliščine, ki nakazujejo skupni namen delovanja dveh podjetij. Torej se že obstaja to, kar sem ti omenila v gospodarski zakonodaji, možnost detektiranja povezav, ki so prikrite lahko. V bistvu je en tak primer kartel, to je protimonopolna zakonodaja, če 2 ali pa 3 ali pa 4 delujejo, ne samo, da imajo podpisan sporazum o sodelovanju, lahko skupno delujejo in se to prepozna po nekih aktivnostih, po skupnem dvigu cen, po skupnem nastopu, se pravi, vedno je tukaj neka vsebinska presoja in mi imamo to že na nekih področjih, je pa treba imeti neke indice. Pri prevzemni zakonodaji podobno, če več subjektov koncertira, torej da skupaj igrajo igro, ki ima isti skupen namen, potem tudi se jih tretira kot enoten subjekt na nek način. Tako da to je, ampak to so to, kar ste prej govorili, te kriteriji.
ali pa povezane osebe. To imamo, ta koncept povezane osebe v bistvu je, v širšem smislu je to koncept povezanih oseb, ne. In to s temi kriteriji, potem, ko ste jih navajali, se da ugotavljati, ampak vedno samo retrograd, za nazaj, a ne vsebinsko. Tina, kako CNVO gleda kot krovna organizacija, ki skrbi za našo dobrobit, pravno varnost in tako naprej nevladnega sektorja na te trende ustanavljanja teh političnih inštitutov ali fondacij? V osnovi se mi zdi zelo nevarno, da ko civilna družba, ki bi sama seveda morala biti odprta, vključujoča, ustanavljanje določenih organizacij vidi kot nevarnost. Vendarle se sami velikokrat referiramo na Ustavo, človekove pravice, svoboda združevanja je temeljna človekova pravica. Zato ima bivši poslanec pač vso pravico ali ustanavljati neko pokojninsko društvo ali se iti društvo, platformo sodelovanja, to je vse ok, to je svoboda združevanja. Imamo zakon o nevladnih organizacijah, ki zelo jasno definira, kaj je nevladna organizacija in kaj ni nevladna organizacija. In zdaj, če dam drugi primer, recimo mislim, da je 29. oktober, ne 1. november, pa mislim, da je društvo, ampak v resnici nisem čisto sicer. Za razliko recimo od inštituta 1. maj, to je pa inštitut, ki ga je ustanovila politična stranka SD in je glede tega transparentna. To je ustanovitelj. In inštitut 1. maj ni nevladna organizacija, ker je ustanovljen strani politične stranke. Skratka, na CNVOS-u ne menimo, da nas to kakorkoli ogroža. Dejstvo pa je, da je na nas, da smo transparentni in odprti o tem, kdo smo mi kot organizacija, zakaj se zavzemamo, kdo je za nami, kdo nas financira in podobne stvari. Glede inštituta 1. maj in vseh ostalih poskusov tako imenovanih političnih fundacij, pa bi rekla to, da ustanavljanje političnih fundacij je normalno. Stranke jih ustanavljajo zato kot neki inkubator svojih kadrov, za grajenje svojih kadrov, usposabljanje, izobraževanje in podobno. Problem pa je, kot je omenila že Barbara, če imajo te politične fundacije dostop do javnega denarja. Mi imamo v Sloveniji zakonodajo, ki političnim strankam že omogoča financiranje glede na njihov volilni rezultat. In če v resnici je v Sloveniji zakon o političnih fundacijah prvič nastal že leta 2011, ki bi jim naj omogočil dostop do javnega financiranja, pa smo ga takrat na CNVOS uspeli ustaviti, pa 2014 še enkrat. In zdaj nas v bistvu rahlo skrbi, da ga bodo potegnili iz naftalina, tako da bi so pod črto politične fundacije, seveda svoboda združevanja, ampak z prepovedjo dobivanja javnega denarja. Hvala za to, Gaja. Katarina, ali želite kaj dodati, zlasti recimo Gaja, to naše delovanje v Glasu ljudstva, zlasti pred volitvami, ali opažaš kako potrebo po dodatni regulaciji, ali je to, kar imamo zadosti in je s tem sporočilom Ministrstva za javno upravo, da je to legitimno delovanje nevladnih organizacij, demonstrirano, da ne rabimo dodatne zakonodaje, ker je Tina rekla, da morda bi bilo dobro tudi v volilni zakonodaji napisati, ki se jasno pove, kaj je volilna propaganda, kaj pa ni. Ja, mislim, jaz se načeloma strinjam, da neke vrste regulacija bi bila dobrodošla. Tudi mi smo se sprašvali, kje so meje v naših aktivnostih in smo si pač zelo jasno začrtali, jasno ne agitiramo za nobeno stranko, posamezno nikoli pač ne napeljujemo ljudi, koga naj volijo, ampak pač višja volilna udeležba, odpiranje vsebinskih razprav in tako naprej. Zakaj, zdaj po lanskoletnem supervolilnem letu se mi zdi, da nekako je pač kaj bi rekla, politični razred spoznal še bolj,
kako je civilna družba pač pripomogla, a ne, k višji udeležbi udeležbi in kako je to način aktivacije ljudi. Jaz tudi mislim, da je zaradi tega jasno ta poplava vseh organizacij, ali so to nevladne organizacije, jaz bi vendarle v ta kupček delno tudi vse te organizacije, ki jih politične stranke ustanavljajo, mičkan dala zraven, čeprav mogoče ni fair. Zato, ker tukaj se mi zdi vseeno, ne, ti lahko imaš in izobraževanja in razprave in razvojni oddelek in kaljenje kadrov znotraj stranke, se pravi, bolj, ko sem razmišljala, zakaj je zdaj ta potreba, a ne, po dodatnih organizacijah, je pač denar, a ne, se pravi, da ti lahko od nekje dobivaš denar in da ga lahko tudi konec koncev nekam daješ. Ker kot politična stranka si zavezana, ne, mislim, imaš pravila, kam ga lahko daješ. Tako da to mi že v osnovi ni všeč, že gre to potem v neko kalno polje lahko. Tako da se mi zdi v redu, a ne, ker vsaka civilna družba bo zase rekla, ne, jaz pač zastopam ta prave vrednote, odprtost, solidarnost, karkoli, ampak vsak ima pač nek reasoning, kako bi rekla, ne, pač neko logiko, zakaj pa on misli, da je najbolj pomembno v tem polju. Tako da iz tega vidika mislim, da je prav, še posebej, ker se dogaja ta poplava in slabo bi bilo, da bi vsakokratno aktivnost prepraševali znova in znova, a ne? Ker škoda se tudi vmes že naredi, če nekdo nekoga blati in reče, da to bi pa moglo biti, ne vem, prijavljeno, pa ti pa delaš to, je že črna pika. To tudi malo, kar sem prej govorila, ne? Mi se ne moramo proti tej mašineriji PR-ovski boriti na način, ker oni so vedno 3 korake pred nami, a ne? Mi se potem lahko vedno samo branimo, včasih to ni dovolj hitro in zato jaz mislim, da je dobrodošlo. Hvala, Katarina, še ti kakšno misel? Ja, nadaljevala bi, seveda regulacija je dobrodošla, ni pa to vse, kar seveda lahko država naredi zato, da omogoči podporno okolje za delovanje nevladnih organizacij, tudi seveda v času volitev in drugih oblik političnega zagovorništva, ne. Tako da jaz bi tukaj rekla, še vedno ostane, naprimer zdaj konkretno seveda na slovenskih oblasteh, a ne, da se uporabi narativa, ki odkriva torej pozitiven pomen delovanja civilne družbe, za večjo informiranost družbe, za bolj aktivno državljanstvo, za večjo udeležbo ljudi v odločevalskih procesih, a ne, in se s tem v bistvu preusmeri pozornost od tega, kako se regulira in omejuje, na to, kaj vse je tistega, kar pozitivno vpliva v bistvu na vse nas. In to je tisti del, ki ga civilna družba tako dobro odigrala v lanskem letu. Ja, tudi v duhu tega, kar je Barbara rekla, se izkaže, da v resnici to defending democracy smo opravili pravzaprav v civilni družbi in lansko leto in tudi na koncu koncev letos, ko se tako kritično oglašamo v zvezi z delovanjem nove vlade, včasih, ko je opozicija tiho, recimo pri zdravstveni reformi in podobnih zadevah, tako da je absolutno to, kar Katarina pravi, to prepozna, da smo lahko v resnici morda celo zadnji varuhi tega in da se ta in naracija in poskusi napačne regulacije škodujejo še tem semenu, ki smo ga zasejali med državljankami in državljani, da demokracija lahko deluje. Prosila bi zdaj potrpežljivo občinstvo, če imate poslušalke, poslušalci vprašanja, novinarji ste tukaj, Sandra, Jernej, kolegi, ki jih poznam, strokovnjaki z področja človekovih pravic, medijev. Ali želite še kaj dodati, ni nujno, da je vprašanje. Ali vprašanje za Lindo? Ne, vsi so tiho. Zaključili bomo. Linda, do you want to say anything after listening to us on Slovenian issues?
Yeah, no, thanks a lot, Blanket. And it was very interesting. I must say I also learned a lot from the discussion on the situation in Slovenia, which will be usefully inform our advocacy both at the EU level but also in other member states. Now, I feel that so first of all, I think we NGOs, also umbrella networks in particular, really could play a role in doing and digging in a bit more when it comes to the legal frameworks that exist at national level and how they are applied, to be able to see what works in practice and what doesn't. As we all said, I mean, of course, I think we all can say that we do support the objectives of more transparency, genuine public debate, etc., provided that, of course, this allow for, a free participation and involvement of all actors, including in particular independent civil society organizations and their ability to speak up, freely express their opinions and engage in policy, but also political processes. Now, I think for the purpose of the guidance and what should be the guiding principles, I mean, I noted down 4 that are very obvious one that we all should, I think, keep in the back of our head when doing advocacy and lobbying on legislation of this kind, both at EU level and national level. First of all, the limitations always should be clearly prescribed in the law. I mean, we do see that the main problems that we have with all these legislations is that often the type of activities that are affected by these restrictions are not enough clearly specified and explained, and definitions are very vague. There is also a tendency to sort of mingle and confuse activities that are clearly related to party politics and elections and the broader spectrum of public policy activities that NGOs engage in. A third problem is that, and issue to avoid, is that limitations should ideally not be attached or jeopardize NGOs' public benefit or charity status, because also of the very challenging already financial and funding framework that NGOs operate in. And then fourth, that we really should try and avoid any undue and stigmatizing restrictions on the NGOs' rights to seek funding, including from foreign sources. So four sort of pillars that I extracted from this conversation that I hope and I'm sure will benefit our own advocacy work in this area at EU level and hopefully also inform your own work at national level. So thanks a lot for this interesting discussion. Thank you, Linda. Hvala, Gaja, Tina, Katarina, Barbara. Če vidite, smo vse punce, pa še Nika nam manjka, kar je tudi lepo. Hvala vsem, da ste prišli, da ste nas poslušali, še kdaj drugič o tej temi in vse dobro želim. Nasvidenje.